Come. Foto di itu plastik, habis plastik. Kini foto sang suara wo sini des media rongno sini media rongno mereka sampai maru wo ini seng oro humuleng domal hati bazaro TSF sodris by kaisa cleaning awareness kaisa ka o cleaning awareness so seng kini sodris ni doko team dari humuleng unit TSF dari sini College Community College Council ni team ro bai kiseng tai ogana gini tongai hostel seng saslang zora tai evergreen hostel ni student ro bai miluwei seng tidi kumlung cleaning awareness khali kya seng kini kumlung bazan sim chengai hai ke ba petrol pump kumlung petrol pump sim chengai seng riang chomni hai ke ba forest office na sim chaimano amsu zora chengai amzor thangai seng clean khayai kumung seng mutamuti naithok jer mansak seng naithok khaile kya tai hambai maru je public seng support khaine rongno baksa je kumung naithok ke nungna musungai borok kini bazaro borok moneba khaiti jaro seng clean khaime nobi borok seng join khaide kya mori borok hambai tai youth rock kumung youth rock borok bo amhaino borok seng clean khaite monobi borok seng join khaide kya mori borok hambai Ente kisah public ko cara musungo kumlung di city abor sungno sung clean kemat ongai yang mani cawoi oro kibia karei kering sejaga kib jayo kibi kangke belake naje tokung tongai bung bu kumlung sung bu kumlung haikeno kumlung haikeno sung sing sikne sung sangriba tongai te bazar go bo angamon koinai asuk sung bazar to tini kabar khemalia tangi sung borok So next time sung kaisa mai ke awareness kaya thangi tongo busang salo abur sung joto bazar ni committee ro sung ap koinai sumai logir phani bagi apru anti public ro sung ap koinai sumai baksa logir phani bagai en bazar go sung musungo je bazar je shopkeeper je dukan ronai ro
dara baisung no sung konyo mo sungo TSF nengai norok ni janja dukan bus kango norok dustbin kai kaisa jaga proper jaga kaisa je norok dumping kaisa nai heke ba sok jeng nai phanong kha amai kaisa jaga khai ke sok ka kengsa jaga thai kurungsa jaga kurungsa thayo sok ke belake chanai ngabung yake sung sini khumlung dukan rogo nai tokun bujang nai paper rok ni chips papers chocolate papers botol sok amo yang ya kari kaham kun bujak nai tai environment bo kaham tong nai khomulung hatiwo edisi hapang ba government hoite dustbin rok ni kono facilities nu gyao jaga tam sanu sung government rono abun ang koy namo sung especially ija tabuk sung aguli rogo nugo ba sung sin kuna kini thang kinar thang agan sin dry na rogo nugo je dry nia tamo municipal corporation ga ang buchungo je sung request khayo sung aba ke pano kaisa bazar committee no hoite pano haike ba kum TTADC hapang hoite pano kaisa ma ke officially kaisa khai reka ke belake nai thok nai tangi tabuk sung nai di kinu kumlungo TTADC bai sap khai jagi tongo deni sap kurungsa thayok sap khayo tini kumlung dungmali hati wo sap khai ke clean khai ke tabuk main building busang clean khai ji yango so alka borok gobong ma kabono kaisa labor din wages ke daily wages ke pan khayei borok khair ma ke chawo tangi di tabuk tangi samai no tabuk kumlung main building bus kango sap khai ke tabuk adodi sap khai ji yango stadium digi sap khai ke tabuk bazadi sap khai ji yango because borok kom ni bagai naka sungamno request khai titi ja bangno je borok kaisa recruit khai hake ba daily wages ke pano hajra hake ro ke wi go waisa pano but iga 3 din waisa pas 5 din waisa pano pura khumlung no sap khai ning thung ai go public no kaisa awareness ki public no guest khai tung sung to most welcome sung abo khaini sung borok je sung no logi sang ka sung bono logi nai ne sung clean khai na bagi sung everywhere sung ready everything we ready and take isa abun jaga kurung thayo jaga wo dustbin place khai bo dalake sanai je main location no tabuk bazaro dungmali hati bazaro chomini dustbin koto kaisa ini riang chomini bungtung petrol pump buskango tabuk church buskango phanangkha yang school buskango rogo obai ki kumulungo to tigi school kungma tongo so gana gini rogo kungma dustbin ro place khai dalake na because aiman nuk di nadi kumpui school buskang ro phanangkha king sasa phanangkha school buskang ro bo kema re pas rok klajak tongo so abo musangya school buskang ro so abo ke clean khaima ke bela ken chanai tini sab manja kan norok ni TSF ni ngai tai bo school o jagao tini norok ba jugdan khai ke o clean khai tana sing tini sin sorris ni secretary tongo tai kumli ni secretary president college committee ni president secretary and vice president to the unit no president and tai abo college council ni general secretary joton tai manjak phege tai aja gabo sung bai baksa sungno sino samung no kahamunai wansugui sini hostel saslang en jora ni hostel ni student rok phaikya evergreen hostel ni student rok phaikya brok kurung kumlung ni on chinese school no poroi tong borok baksa kumlung public school baksa sasa academy wo baksa yakli wo baksa kumpuyo obai ke pori no sap khai ke porskar khai ke night thok khai ke hasten bo korok no tamo message short tamo no musun nadi sung abon message namo songo STSF Tirprawo ti pasarok belake ore toreng doka a ore poro no kaisa jaga phaiye kok salaye kengsu jaga ot kaisa kok salaye a ore pore rong no sung ti prasa wala tong ke baing nai o time sung bui ni bo songbai sung bui ni bo song so khlai tong bo jora o jora bo sung bai sung ngai tong ke sung bai ke abo belake no bad news sin borong ni bagai tai father hawo ni bagai bo belake bad news sama je sin borong ni bagai nai tong father hawo tong nai rong no tege se kono sung sini tini no cleaning message amono je kumun rogo bo kumma borong no tabon drugs addict tong sung nubi manu so drugs addict rong no sung dadi no sung je public tong nai rong no sung aborong control ma khainai and police rong no strongly koyo request khayo je buyang lamuti hapai tong a hapai ma lamor bondo khaidi hayake sung buskang salo kini sung cleaning program sing changto jaka buskang na ke sung TSF sining tonglak sung naka baidyo tongai sung je sung nos amon action anani apro je police procession sung kono hun mangala abo sung abo borong ni dai nai
Baik, sini media friends rokno, जोंनो जागा coverage खालामनो फायमानि बागै, जों दिनै ओंखा सदर रिसेप्शन कमिटि बाय, कायसा cleaning awareness program जों खुमलुं दं माले हाथियाव खायलाय दङ, ओंखाय दिनै अ जागायाव दङ, खुमलुं unit DSF, जाय college committee, जाय degree college council, अबा हायकिनो जोंनो दिनै खुमलुं area नि NGO boarding house दङ एरब बरबो जोंनो सुबाखा, बावनि student नगो जागा रहजाक, ओंखाय अबा हायकिनो दिनै खुमलुंनि youth रक, जे DSF नो हामजाकनाय बरब बोसिनि लगी दङ, अ जागा जों दिनै cleaning खायलायमोन main उद्देश्य ओंखा, जों खुमलुं ओंखा कायसा ताबुक टाउन, तुरक तोरै दङ, ओंखाय जों दिनै टाउन नो नायथक खालाय तन्नायनि बागै, जेता plastic free, जों आबो जों खालाय ताबुनो खालायबायने आबो हाया तामखे जों initiative नो वन सुगै बसकांगो जों दिनै अ खुमलुं टाउन नो नायथक खालायनायनि बागै आबनो वन सुगै जों अ initiative नो हाजाका because DSF ओंखा DSF दफानि सामुं आगिनि सिमनो खालाय दङ मियाव जों DSF फाउन्डेसन देबो जों पालायखा आबो ओंखा 57 फाउन्डेसन दे DSF नि आबो हायकिनो DSF दफानि सामुंगो जेफ्रोबानो बसकांगो आगुगै अ सामुंनो जों खायलाय दङ बे बसकांगो DSF अमा हायकिनो सामुं खालाय थांनाय तेनि जों अरो गेदेरिं लायमांखा more than 100 तिनी स्टूडेंट रक बाय तिनी बरक बंमा दङ ताबुक जों जॉइनिंग खालाय दंखो तिनी नियाव प्रोग्राम थांके 6 नि सिमिं 8 AM जरा आबो खालाय दं ब थायो के ब जागानसिम खालायजों न जों दिनै अबो जों मेन गुथुमलायमा जागांखा खुमलुं दुगमालि हाति अ जागा बाजार कसारनो जों पहिले सिगां गेदेरिं लायखा आबायके जों ताबुक तिनी सामुङो जोंनि आगुइलाय अमन बाबायसा नासिगनाय खंके त्रिपुरा सारंनि टाउन नि सिनि जागै दं फेबा अ जागाव जों नुखा बेलायनो नंगरा कोनो कायसा डास्टबिन बुकरै अबनि नरकखे ताम व्यवस्था नानै जों अबनो वानसुक लायखा तिनी कमिटि रकबो जों DSF नि अंगै तामु खालायमान जों बसकाङो त वानसुक लायनाय तामखेबा आं पहिले सिगां तिनी अरनि बाजार कमिटि दङ बरक बाय जों मालायनाय ककबो सालायनाय ताइ जों रिक्वेस्ट खायनाय मेमोरेन्डाम रनाय बरकनो जे बाजार दुकानरि दंनाय रक बरक जतनो दुकान बसकाङो बरक कायसा डास्टबिन यूज खालायनायनि बागै बरकनो सानाय ताइ जे दुकानो बंनि दुकानो मानि रक बुइ पाइखांके बा प्लास्टिक यूज पाइखांके आ प्लास्टिक नो yang lama rogo kibi away borok awareness klaiden boni customer no the dustbin no kibi jangnani abai keseng tini o area no tem nai thok tai clean keseng toni manai nin sinemu ani simung nge saslang deborma sodoris DSF secretary